Na tandithia sokoni wa kutangua wa masako ni maende na utalania wasio itina wa mali yo ya biashara kuvivwa ni mwaki masane mautuko wa kuamukia umundi bala umo wa utanamba kumanyika. Gavana wa kaunti ya Masako Mwandu wa Vinyandeti kwisila kwimunini wake Francis Mwangangi ni madhana kana kwisila serikali ya kaunti nimeutethesia tandithia su ala amali yo eminie na uvivwa ni mwaki na kwasi amali ya lato monene wengi Mwangangi na umewita no ukunikili wikwe kwa mitukenikana kumanyeke umo wa mwaki usu ula wetie asala nene kuyatandithia ama vya sala sia kutangua Karo Munyoke no kutuelesea. Ni mwaki ula uminie kuvivya mali ya lato munene utuku wa kuamukea umundi sokoni munene wa kutangua vaa musini wa Masaku na ula wa matia tandithia metala wasio munene kumana na mali yo ya vyasala kuvivwa ni mwaki usu wako mabaidi na kuvivona yu atete ya mwaki we mwingi. Gavana wa kaunti ya Masaku Mwandu wa Vinyandeti kwisila kula kwe munini wake Francis Mwangangi ni wathana kana nukwende ya kuungama na kumatethesia atandithia onthe alama amina kukwata wasio kumanwa na mwaki usu. Gavana waitu ni wandu mabanduni ba naambia the following: waziri na the chair lady Madam Josephine na municipal manager na admin mwambe with immediate effect mwambe you to end the list ya all the affected traders the county government. In fact mwambe no meandika unienda mwandike mundu mwandika undu bei wembwe kioski ke chao ingi Mwangangi ni wa makuli atandithia suku ithi wanaume sio na meka atate kulicha siasa mbanga nesu ya mwaki ovala yengi wa menda sia yela mena sia na sia ile kusioka sukulu na atandithia langi makwata wasio meandikithia kwa mituki ni kana mathini kiondu sia na sio sia ile kusioka maskulu na meutungi ya vyasala sio nundu babe andu mekwasia mena sia na sia skulu na maisa aba ningwenda also matose mwandike siana isu lakini ti kuandika inyu traders ningwenda kana uikoza nundu assistant ti weba sub county admin eba no zio mandike balwa even from the priest kana any reverend nikana wezeri eto ni to identify you undu madina mando maitu and from there governor will respond. Ovamwe nu amwe matandithia na ala mali yo iminie ni kuvigwa ni mwaki usu ni mamitungi ya muvea serikali ya kaunti ya Masaku nundu wa kwiyumilia na kutuma ngali sia kuvosia mwaki usu kwa mituki adutungi ya muvea county government maloli monde ni maetie kiwo na meuka maisi okea ani madota na mwaki wi ba mwingi muno ani wabikia na kuvoa ya mwaki wende tu na kuina kwa mjini lakini laje ukiya mbio tilangaleya ejo wana angalia na masi ya moto inesa kwa lakini ziba yeye ndena tulamaki ngaleya kaya tulamaki weza kwenda mwaki dosioko u kalimina isio kyake yule lava boko yabika. I want to thank our excellence don't kilasa ne ukwida kwatiania na officers la my ground na nitona we musio na ngai ulotungia ne kutotungia ndili voti ya vilingi wa mavo kumava sokoni wa kutangua wa Masaku ni Karo wa Munyoke.